Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Teh Wati and Brett. Jadi hari ini kita bawa Ani Bu RT sekeluarga jalan-jalan menyelusuri pantai dan sekitarnya. Ayah. You understand? No, go. Hah? Oke, ikutin keseruan kita ya teman-teman. Tidurnya uyek-uyekan ya karena cuma 2 kamar. Jadi uyek-uyekan. Oke, pemirsa. Bye-bye Annabelle. Bye-bye. Hari ini dingin banget. 12 derajat dan ada angin. Jadi aku pakai 4 layer. Lihat kayak robot. Jadi agak hangat. Oke, jadi kita mau jalan-jalan ya. Tuh di belakang kita mau. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan. Anginnya Come on, do it. tanaman bawang ya? Oh god, nu börjar dra upp in en teori idé. What you doing, La? No, for intro. For intro. So do we turn and look back there? Look off the shot. Ready? Go. Kan udah dari belakang. Okay, La. Here this side no. Hey, look. It's not cold. People are going for a swim. Okay, this side no people. Ah, what are you doing? Sakit tau. Behind the scene. Masuk lah. Hey, Wah. And then the one behind
Watch these girls get knocked over by these waves. Oh my God, mereka kan The last Annabelle, Robin, I think the water is coming there. Come on back. The water is coming. Annabelle, Robin! I told you. That one is a big one. Stay in the dry. Hey, look at the kid chasing the birds. Oh, not chasing anything. It's not cold yet, baby. It's not winter. Yeah. autumn. This is autumn, not winter. Dengar itu kata anak kecil. But for me, this is winter. Tuh lihat, yang di sana itu ada 2 cewek pakai bikini. Yang di sini udah kayak di salju. Dandanannya, outfitnya yang di sana pakai bikini. Apalagi yang ini nih. Aduh, ini kayak di Autopia ini. Airnya lagi naik. Dia kedinginan sekarang. Awas Uti, basah. Karena kita kecapean, jadi baliknya kita naik tram. Oke, sekarang kita udah sampai rumah abis jalan-jalan. Untung nggak terbang di bawah angin ya kita. Anginnya. Ada berapa lama tadi kita jalan? Itu dari tadi tuh si Pak Ate begini banget. Oh iya. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti jalan-jalan kita ya yang kedinginan. Sampai jumpa di next vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Muah. All aboard. Oke. All aboard. Bye.